Zato pač spet preklopim na nacionalko in sicer drugi program. Tam pa že komentira neko rokometno tekmo med Slovenijo in Hrvaško, vedno zelo izredno dinamični komentator Ivo Milovanović, ga poznate verjetno, ponovadi tudi nogomet komentira. In sicer njegovo komentiranje približno rokometne tekme izgleda približno tako. Zorno. In podaja tja do nas. Naprej. Pa ta lepo na drugo stran do Pajović. Še vedno žogi Pajović. In podaja preko na krilo do Bruna, Brumen in ukradena žoga Hrvatov na Pajović. Podaja do Metličiča, Metličič nazaj do Džombe in gol Hrvatije vodijo 1-1. Med tem časom, ker me pač zanima tudi prenos na drugih televizijah, pogledam na HRT2, tam pa komentira vedno malo bolj umiren, mogoče komentator gospod Cvitkovič, in poslušam njega, ki komentira isto rokometno tekmo. Zorman, Matek, Zorman, tamo ukradena žoga, evo ga, Mirza Džomba, Mirza Džomba, napada Hrvatska, ide vrati, ajde vrati, famoso, evo ga Džomba do Metličića, Metličić, Džomba, Džomba i gol, 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 bravo Vatreni, jedna prevališta za Hrvatsku, bravo Vatreni, napada Šamovča. Ti dogodki me radi spomnijo, oziroma začnem razmišljati, kak bi recimo gospod Ivo Milovanović komentiral en kak drug šport, ne? Mogoče kak dinamični šport, rokometa, recimo tenis. Ne? In da komentira finale Roland Garros in se pomerita Djokovic in Nadal. Verjetno bi to izgledalo približno tako. Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, po moji uri 0. minuta srečanja v Franciji v Parizu igrala bosta Nadal in Djokovic. V prvem nizu bo serviral Nadal. Nadal. Djokovic. Nadal. Djokovic. Nadal. Djokovic. Nadal. Djokovic. Nadal. Djokovic. Nadal in točka za Nadala, 15-0, po moji uri pa prva minuta srečanja v Parizu. Rezultat je 15-0. Marjan Pušnik ima tudi ten zanimiv stil, recimo sedi v... In sicer gospod Zlatko Zakovič. On pa zgleda približno tako. In potem ga sodnik počne na tribuno, ne?